তিনি chini TTAD sa hapang ibu hakte saklaimung tai logibo tongo chini press meet khlaithani chini honorable EM Barmana Rajesh Tripura te chini honorable MDC chini South Zone ni chairman Barmana Deoji Tripura te chini sports and youth affairs department ni chini principal officer Barmana Omardip Deborma Pulano saklai mutongnai chini TTAD sa hapang ngai chini bobagrang belekan hambai amake initiative ka hamnawi chini sikla salerang tidul man bagai te chini honorable CM honorable deputy CM te jotto EM te jotto chini MDC jotto ni support by chini Tripura Football League success klaiman ka te abuni final match ngai 15 तारिखो 15 तारिख नि दुईटा तामफ्रो खोमलुं स्टेडियम बो थंजागनाय थंनाय रंनि बिसिं दलनि इंखा चिनि गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि टीम बाय चिनि वेस्ट जोन बरक बादायलायनाय दाय थर्ड पोजिशन दंगलखा एबा थंनाय खुप्लायगा थर्ड पोजिशन बागै चिनि दलाय ओके आज आगो चिना स्पेशल गेस्ट नगे फाइमाजा फाइने चिनी इंडियन फुटबॉल टीम नि कैप्टन फॉर्मर कैप्टन मिस्टर बाइचुन बुटिया हाय चिनी पांदानो मसागे फाइने ताइ बतनाय चिनी हानि बोवाग्रा महाराजा श्री प्रदीप विक्रमादित्य देवबर्मा बबलगी तंनाय ताइ जत्तो चिनी त्रिपुरा हासेन लुकरकनो खाखाम ताइ जत्तो चिनी थंख्रं एबा दलनि चिनि प्लेयर्स न हानि खाखाम बरंनि बागै जों TTAD sa hapang ngai खाखाम यापार हरो नर काहाम खुलंगाय प्रेक्टिस खलेलाय फाइनल मैच नर ताइ बनंग खुलंगकनो फुनबि ताइ फर्स्ट प्राइज दंनाय चिनि खुप्लाय रनो 3 लाख दंनाय सेकंड प्राइज दंनाय 1.5 लाख थर्ड प्राइज दंनाय 75,000 ओमफ्राय अपान्त फाइमाजा फागै हास्तिनि जतो चिनि थंहांजा दंनाय चिनि जतो लुकरनो खाबाय नामसबो जों TTAD sa hapang ngai हामबाय चिनि कमिटी सामजाखा गाजागाव चिनि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट चिनि मेडिकल टीम थुम चिनि वॉलंटियर्स नाइकोले चिनि पांदा नाइथोरनाय अन बगै चिनि जत्तो बेडेनि एबा डिपार्टमेंट बखातै चिन काइसे कमिटी खलायजाखा अ कमिटी वो चिनि बो EM बो MDC chairman सिबो दंनाय प्रेसिडेंट सिबो दंनाय आबो जत्तो जों कमिटी बखाखै आबो काइसे फर्म खलायजाखा Abono kare final match ni salo kuno apte he chamung hai ka ba announcement rok khlajak na abai bab hai kina acha abon ke chini awi mung ta ta bung nong bakhatte chini media rong bakhatte ba awi mung tongnai te abon ya gulo chini ICAT department bakhatte ba tongnai abon ya gulo chini resam masam chini culture pan team bor ba tongnai nge lama chini flags banner over bojan First of all, I would like to thank my dear friends, and today we conduct a press meet on behalf of TTADC. Then, first of all, I'm really thankful to Bobagra, then our honorable CM, honorable deputy CM, all EMs and all MDCs for their support and guidance, which have made the Tripura Football League successful. And the final match of the league will be played on 15/12/2021, where our former Indian national football team captain Sri Baichan Bhutia and Bobagra will grace the special occasion. Final match Gumati versus West June. I invite everyone to come and be part of the exciting match and occasion. Thank you, everyone.